А до të kthehen ndryshimet kushtetuese me prapa veprim në tryezën e negociatave me Bullgarin. Kryeministri Hristijan Mickoski thot se është i gatshëm të negociojë me fqinjin lindor derisa të arrihet një zgjidhje. Për momentin nuk ka njoftim për ndonjë takim Mickoski-Radev, por ai pret që paraprakisht përmes kontakteve diplomatike të afrohen qëndrimet. Ние ќе продолжиме да разговараме, се разбира. Ние знаеме кои се нашите црвени линии и во рамките на тие црвени линии ние ќе се обидеме да го изнајдеме решението. Јас сум подготвен во било кој момент да седнам и да разговарам, но средба колку да биде само средба, а при тоа да нема никаков ефект, не сум љубител на губење нити на своето, ниту на неговото време. Очекувам дека дипломатските обиди да се изнајде решение предходно ќе ги доближат позициите на двете страни, па ако има можност за такво доближување, тогаш апсолутно сум подготвен да седнам на средба. Ditëve të fundit, kryeministri bulgar Rumen Radev në raportin për 100 ditët e para të qeverisjes foli edhe për marrëdhëniet me Maqedoninë. Në dokument thuhet se Bullgaria i mbështet proceset eurointegruese të vendit, por jo pa kushte. Diplomaci dypalëshe aktive, parimor dhe kombëtarisht e përgjithshme me Republikën e Maqedonisë së Veriut, qeveria udhëhequr nga kryeministri Rumen Radev i mbështet marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, por ato lidhen me përmbushjen e detyrimeve të marra dhe me mbrojtjen reale të drejtave të bullgarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Lidhur me këtë qëndrim të Radevit, Mickoski theksoi se kushtetuta i mbron të gjithë qytetarët në vend, përfshirë edhe komunitetin bullgar, por se nuk ka reciprocitet nga pala bullgare. Нашиот устав нуди апсолутно озбилна заштита за сите граѓани во државата, вклучително и за бугарската заедница. И сега тука доаѓаме до втората тема, а тоа е што правиме со македонската заедница од другата страна на границата, имајќи предвид дека Бугарија има ратифицирано, некоја друга влада, не оваа на господинот Радев, дека ќе ги почитува човековите права, а од друга страна континуирано избегнува да ги регистрира Сдруженијата на македонската заедница во Бугарија, како што е случајот со Ому Илинден Пирин и покрај тоа што имаме дузина пресуди од страна на Судот за човекови права во Страсбург. Ditëve të fundit edhe ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski konfirmoi se Maqedonia mbetet në vijat e saj të kuqe në negociatat e ardhshme me Bullgarinë.